Walang sa dinuman ti ayan mo, biyag ko. Agtali na asibibiyag dito'y barukong ko. O magibas ti kadam iti tunggal pitik ti darikmat. Gapo tabiyag na ka, to'y nagtugmukan tirik nata, asun nata ni ayat. I love you. Sonata ni Ayat. Ayog ang mamasingked iti kinapudno, ti asino man ang makarit na itinaindaklan abalikas nga. Ayat. Nagduduma ti maris ni Ayat, amangindayon iti puso, tapno iti maminsanpay. Madway yatrik na, adanggayan tinaysang sangayan a. Sonata ni Ayat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo ti number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Ti umuna paset ti makalawa sa pakasaritaan ana pauluan. Panagbalbaliw. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. I can't forget you, and it won't be easy. Itaypay lang akururay ka kini Martin. Asino ka? Kan anya ti masapol mo kan kuana? Naimbaga malamyo. Siyak ni Fiona. Nagapwa ki di opisina ngam kuna ti sekretaryana nga itay kanupay alda orimorda kan Manong David a driver na. Anya ti masapol mo kini Martin, kunak. Uno, si kakadimanen ti baro a pagmama uyungan na, babae. Saan, ma'am? Jennifer tinagan ko. Natayaw ka. Saan ako na mas daaw? Naglaing nagpamarang dagiti babae a pagmama uyungan wino, naalilaw na. Kat may sakalaang kadakwada, saan ka di? Mamati kayo kumakanyak. Saan akaraman ka dagiti ibagbagayo a pagmamauyungan ti asawa yo? Anya nga rod tirantam iti asawa? Kwa, ladingitak. Diyak mabalingay baga kada kayo. Ni Mr. Ramones lang ti kayat ko ang makasarita. Sige, padasik nga awagan. Ngam no maamwak nga gululbut ka lang kanyak, Fiona. Kuy daw ka kanyak. Ay, naungat kayam ti asawa ni Daddy. Naubing pay. Napintas. Ngam napimpintas latta ni Mami. No, tiawanan pa alalaki. Di na kitin kayat ti sumumbat. Madama nga tati pa nagpapas na iti babae na. Ha? Oh, apa yung nakiktot ka? Agselos ka di? Ay, no. Uray sakit kayat mo pagselosan. Amom, ad dapay kiti anaselos kan naingar dagiti babae pagmamauyungan na. Iti siya ka mismo nga asawa na. Sige nga Rod, Ma'am Jennifer. Panawan kayo pa'y. Ibagayon tulat ta kuman ngay mayak. Takayat ko akasarita. Ibagayo tinagan ko. Fiona Aguilar. Di awanan pa yun alalaki. Talaga saan nakakayat asong batan. Talagang andamanin iti din na ti pagmamauyungan na babae.
No saan ka amaag, Jennifer? Saan kumakastoy tilaklak umita? Papa, Dangdanggag ita iti panagbasbasawang mo. Ita, hagsang sangit kan. Saan ka di apod no ti kunak, ha? pakawanin ta kuma, Papa. Amok, akagurugura tak pailaan. Gapo iti panagsukir ko. Awan tin limit ni Martin kanya. Ado, ti babae ang naglapas kan ko, ana. Ngam awan tiin kasar na. Awan ting kasar na kunak. Itintutan nagaduti anak na itinatuma-tuma a babae. 5 lang ti anak na, Papa. Huh. 3 a babae, ken 2 a lalaki. Dahil lang may sa babae ti anak na iti sabali a babae. Ngampod na ti kunak, Papa. Awan pa'y tiin kasar na. Apay nga rod asaan na ka nga ikasar, ha? Wano, adda sa bali a babae a kayat na nga ikasar. Papa, Adun tinagbaliwam. Gapo kini Martin. Naragsak ka abalasang idi. Man nakigayam. Masirib. Hangam no apay ani Martin pay laeng tinagtong palam. Itay lang nga mauawag ni Madam Jennifer iti cellphone nyo, sir. Angam, agdwa-dwa akmat amang sungbat, sir. Sinungbatam ko mga min. Imbatik king ka ti cellphone ko, tadyak kayat ti masinga. Kabayatan ti panagmi-meeting mi kadagiti pada ka negosyante. Ay, sir, umawawag manan. Sungbatam, ibagam amadama pa lang ti meeting ko. Kasaritak tulangan, intun makasangpet aki balay. Hello, madam. apay asa ka kasi mong bat, David? Madamapay lang amin ti meeting da, sir. Siguraduam laang apod no ti ibagbagam kanyag, David. No agul ulput ka kan kalkalubam ti dakas nga aramid ni Martin. Kuy daw ka kanyak. Inidap ng ti cellphone na, sir. Saan amamati ang madama ti meeting yaw? Apay nga aglulwa ka anasang batak, Fiona. Anya ti problema? Mami? Awan? Saan mon nga ilingad ti rupam? Talaga nakasursuro kan nga gulbud kanya. Mabit lang. Adda ka ni nobyom kat nagsubang kayo? Wenno nagsina kayo, tanadoktalam nga da sa bali ang nobya na. Awan pa'y nobyok, Mami. Adadaywak na giti agar-aram kanyak. Napas na kakiti panagadal ko. Siguraduam laang dayta. Anya nga ron ti pagsangitam? Napulingan naklaang, Mami. Natapok namin di ta matartari mga nakalsada. Ang tanak lakit ni Mami namamuan na ti pagsangsangitak. Girl, I need you. I need your love. Nabanogak. Dahil tapay mo ti pasabat mo. Imbis ko mga glailo ka kanya. You don't deserve. Maawatam? Masirib ka ngamin, Jennifer. So ano, kastoy ngagsubang da. Ing-Ingleson na. Sanak atagi basitan. Sikat ti masirib. Tanabak nang ka negosyante. Naggapo akin ni Papa Itay. Kat imbaga na. Awan ka no Silvina ang nagturpusak akum laude. Gaputa may saak amaak. Agbabawi ka kadi ang nangaklon kanyak, Jennifer. Kat, anya ita? Karitan nakitisina. Uray, tasaan tamot ang nagkasar? Pangasim na banuga kunak. Di mo kumadada pagsakitan ti ulok.
Anya ka di pagpungtutam launay. Nagbayag nga inawagan ka. Ngam saan nakasungsungbatan? Kaslo saan ka naruam kaniyak? Yak kaya ti masinga no madama ti meeting ko. Iso nga imbatik kang David ti cellphone ko. Imbaga na kadiking ka nga da meeting ko. Ngam nakabaybayag asim mong bat ni David. Jennifer, agkalma ka kumalang. Tap na makapagsarita ta na sayan. Kasano kumaa makapagkalmaak nung may sa abalasang tiim may dito'y balay kat sapsapulan na ka? Ubing pay, langana ti estudyante. Fiona Aguilar tinagan na. Fiona Aguilar. Naawan ti mo kakastanagan. Mamati ka kumakanyak. Ibagam laangan ti pudno. Gaputa madok talak tumutlaang. Fiona Aguilar. Estudyante. Awan mo kakastanagan. Ado ti babae ti biyag ko iti napalabas. Gamawan estudyante. Ni Jennifer ti kaubingan na nagbali na pasad ti biyag ko. Masirib. May bagay ti kinatayag na iti kinapintas na. Naragsak na lailo ang makisarusarita. Makalino ti panag-isisam na. Iso adyak iningkaan. Agdindin na kami pailang kini Marie Chris idie. Tinadag iti upat nga anak ko. Sino nga taday ta Fiona Aguilar? Amang nga nagparikot iti gastusan na nga agadal. Napintas pa lang ti under dito ilugan ni sir. Plano na ti gumatang kano iti baro ang modelo. Sa bali lang agpaiso ti baknang. Ha? Ni Madam Jennifer. Nakasirseryoso ti langana. Hanggang uray makaungungat. Napintas latta. Naghasat at talaga ni Sir Martin. Ubing pa'y ngumsyak. Nasurukan a 50 ti taon ti amok. David, babalin ka diya kasalita ka? Anya ka di jay, madam? Jennifer kunamlatan. Pabakatan naklaunay na awagan nak iti madam. Kayat ko amaamuan. No sa dino at talaga tinapanan nyo kini Martin ni Dirabi. Kan apay asikati simbong bat iti awag ko. Talaga nga da meeting da idikalman, madam. Jennifer. Agkadwa kayo at talaga kini Martin. Sa bagay, maawatan ka. At dapat kayat ko adamagan kan ka. At damay sa abalasang may dito'y idikalman. Panagkunak. Estudyante pailaan. Fiona Aguilar kano tinagan na. Fiona Aguilar? Awan. Napintas, natayag, kan naputaw. Ita lang ang mangag ko dahi taanagan, madam. Jennifer. Malaksid no makita, malasin ko. Amom amin a babae itibiyag ni Martin, saan ka di? Awan ti amo ka sa bali a babae itibiyag na. Kanayon kami ngagkuykuyog. Sabay kumatagsa sa uka iti agpaiso, David. Maamok tumatlaan. No asino day jay a Fiona Aguilar. Saan kon nga ulitin na sa pulen da dya Martin Ramones? Ipas nagkulangan ti agadal.
No, nakatsana kayat ni mami bumabadag iti kratok. Kunak man no rimwar ka na napan iti pagadalan, Fiona. At da ka pa'y matlagay mo ito'y salas. Ikam kamakam ko lang nga lepasan dito may isang assignment ko, mami. Kaya niya ngamin ti inaramid mo iti rabi. Ado ngamin ter aramida ka project. Igiddan damot ngamin no kasta adandanin ti examen. Daytoy ti laglagi pa, Fiona. Masapol ang mapagtalinaad mo ti kinangato dagiti grado. Girl, I need you. I need your love. Nakita kayo kan Jennifer ang nagsarsarita, David. Ado lagid di ti dinamdamag na kinga. Talagang agdwa-dwa nga daay na tindaran nyo ang meeting, sir. Agatap nga adda sa bali a babae iti biyagyo. Sika ti makapanagna kanabayagan nga awan babae iti biyag ko. Ni Jennifer tinao din. Masangok pa'y dayta kat makumiko maklaunayan kadagiti negosyo. Nagdamag pa'y may panggap kini Fiona Aguilar. Nasanga ili ni Madam Jennifer di balayo, sir. Amo maburbur siya, anak David. Awan namamok ngagnagan ni di Fiona Aguilar. Sino ka taday niya, babae? Anya ti masapul na kaniyak. Nasapa kasi mang patita, Martin. San kan sakit di ama kumikom iti dayto nga altawa. Tapno di mo ibagbagang awan panawan kuking ka. Rumuar tayo itong malam no bigat. Nalipatam sana Sabado inton bigan. Sarong karan talangan ni Papa. Sige. Nabayagan na jak nakapasyar. Kan jak nakasalsarita ni Papam. Ijelangan farm natin pagpasyaron ta. Amo ka na umakan iti mall kan beach resort na pagpaspasyaran. Jak na lagi pa nagpakadagayam itay ni David. Agawid ka no, di lugar da. Adayo ka di, ti lugar da? Saan? At ako makahit ko adamagan king ka. Yung mamangan no sa bali man ang ti panunutam. Kasla mapugpak no anya ti kayat mo adamagan. May panggap ka di kini Fiona Aguilar? Saan ka di nagpasyari di opisina? San man? Kinapudno na. Maburbur siya anak iti na iya babae. Kasla mamati ako na di mo amamo. Saan nga tang anak mo iti sa bali a babae? Awan malagip ko. Awan anak ko iti sa bali a babae. Kasano ti pan nakasiguradong iti dayta? Santa na pagsaritaan pa'y dayta. Amangan no agsindong battamanen. Nagbayatan terdigos dito'y bye-bye, mami. Nabayagan na Santa nagpasyar dito'y beach. Amok ngamin ama kumikom kain ton lawas na. Isu nga impasyar ka. Hapod no laon ay data, mami. No saan tayo kumangain may dito'y beach? Siguro malmalamak nga review. Imbagam ko mga rod kanya ka. Ang masapol mo matagaliwaksay. Oray ta Miyerkules pa lang ti panangrugiti sa amin, mami. Narugya akong tinag-review. Sige, ingka nga ruden agdigos. Alwadam lang ti panaglangoy mo. Natalgad met kiti daytoy a beach. Uray makadanon ka ititinganak katababaw. Kanalinak pa'y, mami. Awan na pigsadal no yun. Saan kayo kating agdigos? Madamdaman ton. Itunok lang dagiti na itugot ta ama barbecue. Nayon dagiti insaganak idirabi abinalon ta. Naragragsak kami kumapay ka ni mami nung kadwami ni daddy.
ta talaga tinapasamak da. Saan nga agis istorya ni mami maipanggap kadakwada? Mabuti nga ba't ngagdamag? Idinamak ang nakabakbak ng gayam ni dadik. Ang gandang ko. Diyakon ituloy abirogan. Diyakon ituloy ayam amo ti bagikan ko, ana. Amangan no mabae na anak lang, no sa anak nga bigbigan nga anak na. Kan, nakita akasla na uyong di asawa na. Amangan no siyak pa'y tigapuna nga agapada. Sana bale, amo, nga ipatpatignak unay ni mami. Uray no na uyong kanyak. Nabayagan na sana ka nagpasya dito farm nyo, Papa. Nagkatugaya man ditarakan nyo adingwan. Madipod nagretiro akiti gobyerno. Dahito yan ti inasikasok, Martin. Malaksi diti pensyon ko. Makaanay apagbihagak dahito'y farm. Nalawan sa ditalon nyo. Malaksi dito data. Ado pa iti pababangan yung apartment kan pasdek negosyo. Martin, at ako makayat ko apagsaritaan ta. Nalaos ngamin tipungtot ni Jennifer idimbay jay balay. Napagsaritaan min dayta. Awan sa bali a babae itibiyag ko. Sapay ko ma. Tagsasaw kay ti agpaiso. Nalaos ti pan nakakumikom ko kadag iti negosyo. Maliwliwayak pa yung ti pagrebengak iti asawa. Ngam ikarkarigata kalitupan dag iti pagkurkurangak. Intun bigat kanupay lang nga makasangpot ni David. Ipapas na kanong iliwan ti pamilya na. Kapilitan na siyak pa lang dagmaniho. Kung gayam, nalipad akmatan. At da kanon ti korsunada kalugan. Ti babae. Miss. Sorry. Di mo tumat ngamin tanangan tagmaneho. Nainayadak mo titikunak. Naimbagtan na si putak tilalasat mo kuma. Kat nakapagprino akadagos. Ipanggalangan di ospital. Saanan? Nakigtutak lang. Ne. Kaslad na nakakit-kita akin ka. Amang ano nagbidot ka lang. Saan kang amam mo? Kaing-ingas ko lang nga tati amam mo. Girl, I need you. I need your love. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam padaanan inton bigat tituloy ti makalawas sa pagkasaritaan ang napauluan. Panagbalbaliw. Dito'y drama tayo. Sonata ni Ayan. Insurat ni Delfin Dumayas. Ken iti direksyon Luvimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo ti #1 and most trusted radio network in the country. Bumbu Radio Philippines. Basta Radio. Bumbu. How I cherish those moments, and no one can take your place. So many years have gone by.
Calling all Augustinian alumni and personnel. Come home to the University of San Agustin and celebrate the 120th foundation anniversary of the university with the theme, A Gift. Be a part of the USA at 120 on July 13, 14, and 15, 2024. For details, check out the University of San Agustin Iloilo Facebook page or call 0939-914-9729. Come home to USA. Viva San Agustin! Awan kasping tinadarisay nga ayat ko, Jonas. Sinalimat matag tindaton mo nga ayat. Eloisa. Ngam apay ng kalang nagulib ka! Pakawanan na kuma. Baliwak ti agkari. Manupay akari. Saanan amasabsapan ti rumrumsik agkura iti parukong ko. Risik. No nabanugan ti puso agubwayan ti kinagulid. No aglupuyan ti bagi iti panagsagaba. Dinto nga tarumpwas ti risik ti maarunan agura. Papagayam, awisan ta kayo amang tarabay dito'y nobela anapaulwan. Risik. Nobela ngayon surat ni Nestor Marcos. Iti direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Production Supervision Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo, Risik. Ti napalabas, iti laksid ti kasasaad ni Doña Candida, saan nga insanod ni Eloisa ti darom kontra kenkwana. Iti may kadwa agundaway, intaray damanan ni Doña Candida iti ospital, idi mapan kumaaristaran, dagiti pan nakabagi ti lintag. Kabayatan na naikawamot ni Eloisa, gapo iti panangawag dagiti tao kenkwana iti mayora. Katita papagayam at tuyan tituloy tinobela anapaulwan. Risi. No kasta, mahiringan ti kaso ni Madam Jonas. Juan, ngam itinsapay mo't kit ti piskalya. San ko nga mo nga ti proseso na kita? Oray siyak dawal. Ngam, kasano ti atindar ni mami iti nasawa hearing? Dahil tadi parikot. Angam sa bagay, intalag kon amin kini attorney. Numailaban dati kaso ni mami, kat maabsuelto, nasayaat. No saan mat? Awan mabalin dawal. Anusan ni mami ti mabalod. Tangay inaramid naman. Ma'am Jonas, nakapagsasarita kami kadag iti kakadwak. Oh, anya day ta? Hagikat kami kanon at tao ni Madam. Anya? Malaksid no. No anya? Parikot lang di pagtrabahuan mi. Ada pamilya tinaduma kakadwa mi. Ay, wan ngagpaiso. Anya ka di dagiti daduma ang negosyo ni mami? Saan miya kaya ti may ramraman, Jonas? Saan miya kaya ti mabalod? Iso ni kadang men ti agsisina.
Anya ti kayat mo asawan iti dayta dawal. Adda dagiti legal na negosyo ni madam. Agyaman na kititreat mo, ha? Agasam. Libre. No problem, Madam Vice. Ala, dudwa talang arot nga sarsaritan. Munik ko nam kadilatan kanya. Kababayin mata, amangan no at makangag. Anya ko ma. Amangan mo ibagada pa abastusak. Tajak amo ti agdayaw kan ka. Anya ko mat pakibiyangan ta dita. Talaga, wano saan? Ipagarup da pa ikit di akaayan-ayat ka. Oh, so what? Anya? Amuda may sakla nga driver BF tinapinta sa Vice Mayor. Di mo kayat? Anya? You mean to say, anya katagasat kon. Angam, amok, it's just a dream. No. Kasanon no pumayso? Anya? Naitaman ti magus-gustuak, kan pakaragsakak launay no agkuyog tamunik. Nakaragragsak ka kadwa. Ay, amom. San ko na kaya tasubyan tinalitay akalman dito? Iso nga ar-aramida kami na akabalak. Nga agbalin anaragsak. Monica, kastinay. Saan mo deserve ti agbalin analiday? Adaamin kan ka. Rumbeng anaragsak ka. Well, agpaiso dita ngay bagam. Adaamin kanyak dagiti na materyala na pampanag. Ngam ti pakaseknan. Dahitoy. Tuy pusok. Kawaw. Ngam, anya ti maramidak. No saan ko pa anasarakan ti ayater kiti may kadwagon daway. Kanagayat mat kanya kiti napudno. Di siya kun Ha? Anya? Uy, sika Pasi ka kalukuan ti amom. Sika At least, imisam ka matlaang. Agseryoso ka ngamin. Ha? Kaya't ka lang ngamin naparagsakan. Tanagliday ka ngamin. Ay, okay. Thank you, ha. Talaga maragragsakan at mo kadwa ka. Salbag ako nada. Anya da ito ita na marikriknak. Saan? Saan ang mabaling na agayatak ken manik? Pulos asa anak ang maikarikan ko na. Jak kayat nga ibagada nga ambisyoso ak. May sa driver. Agayat itibak nang. Ken nang hato titakam na. Kitamok. Saan na kayat ni Monik ti makatkatawan? Nangato ti takam na. Anak ti nagmayor. Baknang. Agayat lang iti kaskanyak. Akayarigak tinisnis. Saan na mabalin? Masapul nga iwaksik daytoy amarikritnak. Day, litaw. Itaman pa yan, nakita ka nga agitanga dito serbesa. Awan, Uncle.
Pagpaimas lang itikaan. Anyan. Wen daw, adda parikot mau. Awan, Uncle. Anya ko mga si parikot ko. Kuna di iloy sa itay, nagkuyog kayo manan kini Vice Mayor mo day. Wan, Uncle. Iso ani Victor Pela ang tinangimaneho kininsan. Ket ti pailugan ni Vice Mayor ti inusarmon ang nagaway. Intulod ko ngamin. Kat kunak nga ag-tricycle laklangan. Di namat kayat. Ay, kasta ka day. Iso kapilitan. Masapang ipan ko ijibalay da, Uncle. Nadeket kayo iti anak ni Mayor Solomon ang mga no sa dinaw ti pakadanunan da ita kinasingadyaw baraw. Sus, Uncle, adayo ang mapasamak ti pampanunutin nyo. Langit ken dagat ti kayarigan mi. Ay, baraw. Adda ti may saaban asaan mo nga amaw maipapan kini Mayor Solomon. Ha? Anya day jay, Uncle? Ambom kaday, a driver laeng ide ti pamilya ti asawa na. Kaya't mo asawan, pinausar mo kan lito tilogan mo, iha. Wen, Papa. Kung na nag-tricycle langan nga gawid iti rabi ngam kinunak, usaran na latan tilugan ko. Yag na ita. Sa bagay, nasingpot samad na dyan lito. Podno day ta, Papa. Katamuyo ka di, naragsakak na isot katwak. Naragsak namin nakasarsarita. San boring ti kanito. Kasta ka di. Malipata kami nga dudukot ko no katkatwak ni Lito. Munik, iha? Oo. Apaya kita nakitikas ta? Abangan no sa dino ti pagtungpalan day ta akinasingad yu adwa. Dakas ka di, Papa? Maulit ka di tinapasamak ka na kan konsuelo, babaan kan bunik. Oo, Papa, napauli makaimatan. Didak pa sinungbatan. Anya di, imbaga mo niya. Kinunak, dakas ka di noon o nagpay ti pagturungan ti kinasingpat ni Lito. Ay, ako, iha, agmay may sakang anak ko. Asikan lang tinabat ti di konsuelo apakalaglagi pa kenwana. Ken sa anak beten anagayat iti sabali iti pimusay da iti mamam. Kat? Kaya tasawon da ita patpat geng kalaunay. Kernuan niya ti pakaragsakam sa anak ngagbali na lapad. Really, Papa? Oh, yes, iha. Patpat gan kalaunay, munik iha. Thank you very much, Papa. I love you. Niyan to'y baby ko na ya. Aglay luman ako na akon. At dansa manan kahit nakidawon ka niya. Amoy ulatan, Papa. Natural. Ambo kalaunay yan. Katulitak. Noan niya ti pakaragsakam. Sana katubang. Go ahead, iha. Thank you, Papa. Kumusta ni Mami, Tonyang? Nasaya at mat, senyorito. Mapanyo kitaan Madam naman to, sakbayarong muarak. Ada ka di pa pananyaw? Wan. Kadwak ni Dawal. Anya? At dalaang papanan mi. Kasta ka de? Kaya't kun alipasan amin dagito eh.
Saan ko akayat ang maamuan dagiti agturay? Anya? Mababain na klao na yan, kadagito ang mapaspasamak ita, Tonyang. Saan ko akanunungan dagiti narugit nga aramid ni Mami? At danyawag kanyak ni Hepe. Kitaan nyo man kiti da ito, iha. Anya dayta? May papan kadagiti nakidnap. Kalbasan na, nasarakan dati bangkay ti may sa kadakwad. Nakalibas ka numot ti may sa abalasitang na trauma. Anya? At hapon da Hepe, abiktima manan dagiti drug addict dagiti. Ay, tuwan papa. Kasaritak ni Mayora Eloy sa inton madamdama. Ngam dumagasak pa iti police headquarters. Kasta ka di. O sige. Kaya't da kayon sa asubukan no pagpatinggaan ti kabalan nyo ng runa ken Mayora Eloy. Agtinulong kami, papa. Sayaat. Nabagakmat kit din ni Hebe. Sa nabalit at da kano nagkakita iti panang kidnap da kadagijay dua abalasitang. Kat nito niya kandida. Itultuloy na kadipay ti panagiwaras na iti maiparit nga agas. Mabalin. Oh, sorry lang ano kasta. Awan ginayaman iti dayto eh. Oh, Adan san nilito, papa. O sige, mapana ko na di munisipyo. Sa dino ti ko na madumagasan tapay, Monique. Iti opisina ni Hepe. Adala kayat ko ngay klaro. May papan iti napasama a kidnapping ken pamapatay iti may sa balasitang. Kasla na sa ukanyak ni Inisan Eloy sa dayta. Ay, dagiti aunan tain. Kaya't kan sakit iti mang subok kada kami. Nalabi na kasta. Saan aga po ta babae kami laan? Kat saan da kami nakabutan? Saan dan nga agamak nga garamit iti kinadagas? Babae pa mat nga rod dagiti biktimada. Wen nga rod? Kat nung kasapulan nga ramatan ti landok nga ima ako nada, iso ti aramatan mi. Tapno aggibos dagita kinadagas. Naku naman, nangruna kininsan. Kaya't da subukan no niya ti maaramidan na kadagito yung krimen. Agtitinulong kami lito. Saan na mabalin kanyak ti kasta? Saan ang mabalin nga adda maidadanas nga inosente? Anya bodega da ito'y dawel. Dito hindi pa kay kabkabilan dagiti kontrabando. Matatuntang, Jonas. Anya kontrabando? Nagdodoma. Darmas. Dagiti smuggle codes. Gadget. Kandadong babae. Anya? Kasta ti aramid ni Mami? Ti aramid yo? Aglonak, Jonas. Ngam kasapulan mi di trabaho. Ay. Uray anya nga ibilin ni Mami kada kayo? Agtungpal kayo? Uray dakas? Trabaho lang. Kasi tinakunak. Trabaho kami lang, Jonas. Nukasta, adda na bukal apangedeng ko. Ni Monique mo't daytoy. Hello, Vice Mayor. Anya ka diti maipay ko.
Mabalin ka din agsarita tayo personal, Mr. Mercado? Oh, sure. Anya nga oras, kansadino? Orita ko man. Kat na dapat nakabalin na. Dito'y ka opisina. Sige. Ita ka din? Yes, and don't worry. Closed door meeting da ito eh. Katawan makamo. No niya ti pagsaritaan ta. Confidential. Okay. Umayak dita. Agyam anak. Sige, see you. Bye. Bye. Anya nga tati ibaga ni Monique. Amangan, no may papaniti krimen na napasamak. Pakay na ikan ti dua balasidang, Jonas. Anya? Nakidnap ka no ti dua balasidang. Kalpasan ti may saldaw. Nasarakan da bangkain ti may sa. Ken mata pa naramas. Anyan anak amos dayta. Ngam anya ko matipakain na igag iti dayta. Takayat nakakasarita ni Monique. Bagaging ka no, Jonas. Ni Madam ti makuna a drag queen diti probinsya. Anya? Anya, ti imbaga ni Jonas kanidawal lapangedeng na. Anya matipagbanagan, ti panakaidarom ni Doña Candida. Gagayam, di uliwayan at tarabayan ti umadanin a panaggibos ti nobela na paulwan. Risi, nobela ni Nestor Marcos, itimat panangisurat kan direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, isagsagot kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Talaga patayan na kay amin no di kay tong palit pa kayo san me. Pasabtan tayo ti pala. Patayin tayo. Awanan ti maramidam. Kukwakan. Esmeralda. Saan? Ibatanak! Ibatanak! Matayak pa nga mo nasakbay nga baligi kayo ti panggap mo! Sino ti... Kabalyero? Kabalyero. May sa abiktima, aganggan na iti imatang dagiti buklis amang irurungan. Pagbutbutngan dagiti tao nga inapunan ti demonyo, amang ipagaruk akukwadan ti amin agundaway, iti unos ti panagbiagda, iti daytoy alubong. Kabalyero! Estranghero, nga awan sa bali apanggip na, nudi timang paksyat kadagiti aglablabes, ken awanan konsensya. Asino ni Kabalyero? Papagayam, masumbatan daytoy asaludsod. Babaen ti diyo panagliway amang tarabay. Dito'y sa balimanan a nobela. Ngayon kam isagot ka na kayo. Kabalyero! Nobela, ken babaen metlang ti pluma ni Delphine Dumayas.
iti direksyon ni Luvimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Di napalabas, imbartekan ni Brandon tinamuan na anapasamak iti rancho, ket ad-addamanen ti pungtot ni Doña Margarita. Nagbaliw ti panunot ni Ama Emiliano, ket napanmetlaeng nagtrabaho iti kaluddaan. Ad-addaan nariribukan ni Gabriel, kalpasan anadoktalan na asumagmamano a baka ken kabalyo ti mapukpukaw. Saan ang nagbayag, dimtengan ni Brandon iti rancho. Dinanog na at dagos ni Gabriel, ket saan na nga ininggaan agingga itinawanan iti puot. Saan pa ilaang anapnag, kinarit na ni Gabriel nga agduelo da. Napilitan ni Gabriel tapno salakniban na tibiyag na. Tipaltog ni Brandon tinapaltugan ni Gabriel. Kat ita, at tuyon tituloy tinobela tayo anapauluan. Kabalyero. Ano tinapasama kinigabat, senyorita? Sang ka makibiyang? Ay, Sige, darok. Idi sumnigabat iti tugaw. Kalpasan na. Irakad mo. ay, kasla saan mo nga umang-angas ni Gaba? Nagadot sugat na. Saya atam ngay galot wenno irakad. Napigsa ni Gabat. Ket no makalibas. Sikat ipatay. Tarok. Ada kay gayaman. Ngamanyat na pasama ken Gabat. Apay, anya teraramidem ken ko ana. Ha? Tarok. Ituloy mo lang. Ti panang irakad mo kini Gabat iti tugaw, tarok. Siyak ti makamo kini mama. Oh. Dagayumot na naparang. Pumanaw kayon. sige, Agbuyak sige, din. Ritaw. Kunam na sino ka. Salbag ka magdapangat. Brandon. Apay, anyat na pasama ken ni Gabat. Natay sameten. Nagadot sugat na. Nalulutaro pa na. Oh. Minansok at dagos iti makadano na kigeran so mama. Oh. Agasum, malaksit ka dagiti na tayo baka kan kabalyo at dapay dagiti na pukaw. Aniya. Oh, baka puot lang ni Gabat. Kakaasimot kanyak. Latigwak. Patayak. Sige, Trok, pumanaw kan. Bilinom ni Borsyo ngagbantay daan na imbag itaglawlaw ti Vilya. Oh. Sikati mapan iti rancho. May santo ka na kayo kini Borsyo ti Pilyak amang sukat kini Gabat. Brandon, anya ti pang paggabam. Urayak lama kasagit. Itay anak kakita iti nakakaasi alangan ni Gabat. Jakla nagpadlaw kini senyorito Brandon. Taamang ano dangranak ni Doña Margarita. Ay, anya ti pangpanggapan ni senyorito Brandon. Malagip ko. Na iti day atugaw ti nangigalutan ni Gabat kini Bruno iti. Iti kuan, nagpukaw ni Bruno. Ay, kasanon, no iti pa nagpukaw ni Gabat kat saan tun apulos nga agparparang. Ay, naranggas launay dagiti agina. Agawid kalangan, Esmeralda. Uray tawan mo't tipakan anwan mi dito'y kalendaan. Ad-adda ka sa pulan na kaninanang mo. Talaga gaya mga wandimta nga mangbantay kada kayo, tatang. Mariribukan launay ni Senyorito Brandon. Gapoy tinapasama ki chay rancho.
Awan ka diti sa bali anang ngagngambot. No anya ti sumurnong aramiden da Brandon kando niya Margarita. Awan matimbagana, tatang. Da kaminton kada manong damyan kan manong teban ti agtignay inton rabi. Ay, datan tulad tan Esmeralda. Ngam ninanang mo ti pampanunudag. Awan pa'y makamu ka dagiti kapurukan tayo tinapasamak iti rancho, tatang. Arak madenta sang sangwam, Brandon. Awan pa'y pulos ng ikargam di tatyan mo. Jack Macklon, nginatiw naknigkawat iti panagduelo may tayo. Kasarsarita ka. Anya ka dit pang panunutom. San ngagmaw-maw ti pungtot ko kinigkawat, mama. Kinarit ko ngagduelo kami. Alpasan ti panang mansokken ko, ana. Ngaminabak na. Aniya? Naimbag na ti paltog ko ti pinuntaan na. Kasta ti kinaasintado ni Gabat. Kat nila ang sindong tinang sursuro kan kuwana. Dimtang dito asyenda Gabat. Ngawan pulos amuna. Kalpasan amay patong palko ti planok. Patayg ni Gabat. San ko amapakawan iti panang baybay-an at tiransa. Isu arumbang amatay. Naut-ut di si bubuk labagik. Naapgas dagiti sugat ko. Apaya sa anak ang makagaraw. Sa dino ti ayan ko. Nakagalutak dito'y tugawan. Nakariin kagaya ba, Gabat? Nanabarang. Ay, nakakaasi kamot, Barok. Anya ayati napasamakan ka. Ay, diyak pa'y mapagsusurot ti panunot ko. Nasakit ti ulok. Mapisinak na nabarang. Ay, kuha. Padasem ti mangalay ti kanan ni Gabat. Bakit barang? Isaruno ka nga igalot. Kuha, senyorito. Nakakaasimot ni Gabat. Bay amon, no, kayat dak apabisinan na naparang. Ay. Jak kayat amadangran kayo, gapo kanyak. Anya, kumarit ka, Gabat? Ha? Sa anak ang makakarit kada kayo, tawan kaway ko, senyorito. Pakawanan dak. Saan ka mapakawan? Gapo iti kinaliway mo. Natay dagiti na duma agakadwam. Inutil ka kas kini Bruno? Senyorito. Amom ka dino anya ti pampanunudak? Numakimag ko ni Bruno. Parigatin kayo adwa. Kalpasan na. Dwa kayo to amismo ti agpinatay. Senyorito, saan dak ko mga ipadakin ni Bruno? Nanabarang? Sige. Mangalaka iti kanan ni Gabat. Kat subwam. Sige, senyorito. Agyaman na at kinaasan niyo matla ni Gabat. Agnanga ka, tasubwang ka man ng Gabat. Agyaman na nabarang. Mabisinak launay. Kasla sa anak ang makapangan. Gapoy ti kinapkas na kiti sugat ko. Kan nakapsutak launay. Ay, nakakaasi ka nga, Rod. Saan kayo nga agdamag no anya tinapasamak kanyak na nabarang. Numanghag na kayo ni Senyorito Brandon kundo niya Margarita. Madusa kay lakit di. Naimbag kiti, taimpalubos ni Senyorito Brandon na pakanin ka. Ay, matay ka laki di itibising. Sige, mangangkan.
Anya ka ni Brandon. Apay ngayon palubos mo apakanin ni barang ni Gabat. Di ka pala'y baybayan na matay iti bisen. Masyan ka matlakan ko, anak. At dapay pakausarakin ko na. Sakbaya parikatik aging kay timatay. Makamuka no makalibas. Kasano ko makalibas? Nakapsot. May isang hotel. Kan nagado ti kwardya dito ibilya. Awan nga tati mga sakit kan ko anak kada kiti kakadwada. Nabayagan ni Gabat tinangidaulo kadakwada. Sanda ka may tured alabanan. Kaputa mo danoan niya ti mapasama kadakwada, mama. Sige. Aramidam ti kayat mo. Ngambalagan ka. No makalibas ni Gabat. Dakdakkel to ti problema. Ang mga nasugsugan nanto dagiti trabahador amang kontraken ka. Sige, panawan kayo pa. Inakbalaagan dagiti trabahador. Ay, gaputawan pasurot ni Senyorito Brandon amang bantay kada kami. Kas lamasad-sadot dagiti kakadwak ngagtrabaho. Kas ita, nakatugaw damanan iti sirok dagiti naratayag kinapuskol alida. Dapat kidin nangiranta na panagtugaw iti sirok ti kayo. Nukelat adumtang dagiti kakadwa ni Gabat. Mado sa dalakid eh. Kung kayam, kumusta nga tan ni Gabat? Kalpasan tinapasama kiti rancho, idirabi. Naimbaglaang ang taimpalubos matlaang ni Senyorito Brandon apakanak ni Gabat. Nakakaasi tila nga na sinubuak. Ay, anya nga tati sumaro nga aramiden ni Senyorito Brandon kankwana. Malagip kumanan tinamay anak ni Bruno iti. Ay, ni Senyorito Brandon, remuar iti bilya. Ay, papanan na nga ta. Igam na ti atidug apaltug ni Doña Margarita. Idagasan. Abangan no pagikarwan na dagiti gwardya. Asino pa'y nga ruti pasurot na. Da kayo amin. Sumungag kayo kanya. Nimatangan nyo tilangan ni Gabat. Ngayon sangpit ko diti bilya. Kasta ti mapasamak dagitag basol kanya. Yak bumdang amang patay ita sinuman. Amang salungasing kanya. Mawatan nyo! Balagan kayo! Nabayag ani Gabat tinangidaulo ka na kayo. Katamok, nga do ti mangisagsakit kay kuana. Nga masino man ngagpanggap, amang ilipas kay kuana. Umununa kayo pa'y amatay ngam ni Gabat. Nakabutbut ang mata. Talaga atakas ni Senyorito Brandon. Sige, hanawang kayo ba'y? Agturungan ni Senyorito Brandon dito ayan ko. Ay na, at adamat hindi pa nang nervyos ko. Amang ano anya ti aramidan na kanyag. Anya ko pati basol ko kan ko ana. Oray si ka, nanabarang. Balagang ka. Pada sa mapaglibasan ni Gabat, tamatay kayo adwa. Ay, nakabutbut ng matay tang ibagayon, Senyorito Brandon. Ay, diyang may kaya hati matay. Ay, naimasak mo't ng tinaturok itay. Kat ni Nanang. Kaslabinan bantayan naklatan. Agbalam gaya man nakaturog ak. Ngamsan pa'y kanosip mangput ni Tatang. Ay, gam, amang anak pa'y sutikin na ni Nanang itay. Ana idaw as nga ta iti ayan damang damyan kan mang teban. Dumlawon ni Nanang.
Di namang naman anya kano ti pagtutulagan mi kadamang teban kan mang damyan. Naimbaglakit din. Tanalakamot amayaw awan ti danag na. Imbagakla nagsasarita kami. Mapagsasaritaan mi ti maipapan kadag iti trabaho iti kaladtaan. Nadlaw ko. Napukawan ti dadanagan na. Ay. Sa bagay. Amo naman. Awanan ti agbambantay kadag iti agtrabaho itjay. Uray iti kaunasan. Awanan ti agbambantay. Ay. Nakatuwa pa kadandanagan ni nanang. Kanuray siyak. Damot pa nagdanak kon. Anya nga tati pagpatinggan dagito ang mapaspasamak. Tinasayat. Rumuarak man langan dito palay. Padaanak ti isasangpot ni tatang. Naut-ut lang arudan dagiti sugat ko. At etan pa iti si bubukal abagik. Ken, gapo, iti pan nakairakid ko. Talaga akayat asiguradon ni Senyorito Brandon. Ajak makalibas. Jak pagarupan. At tinamay akin ni Bruno idi kat mapasamak kanyag. Kalpasan na. Nagpukaw ni Bruno. Inlamang kayam ni Senyorito Brandon itinalimad a kwarto iti bilya. Siyak tinang isarak iti kanan ni Bruno idi. Ngamsaan nga impalubos ni Senyorito Brandon. No anya ti palimod ti ritaw. Kat no kasta ti pamayan ni Senyorito Brandon kanyag. Anyan to ti pagtungpalag. Jak amo no kasano ang makalibasak. Oh, Diyos ko. Pakawanan dak kumakadag iti babak ko. Ispalandak ko ma. Kat ikarik. Agarami daktun iti kinasayaan. Pampanunutek ngay pupuk mo ni gabat iti basement ti Villa. Nga maging gaita. Nakarimpong pailaan iti nagtugawan na. Marigin na naitan no kasano ti kinarangkas kamang dosa iti asino man. Amang supling iti pagayatak man. Saan na dahi tatir urayak ng isungbat mo kanyak, Brandon? Urayak lang ti sumipngat, mama. Apay, nga urayan paila ti sumipngat? Mabit lang, mama. Inakasarita ni kabat. Saan ko unay nakasarita yeranso? Gapoy tinalo sa pungdot ko. At apag kati kabaliro kan dagiti kakadwa tinang samsam kadagiti armas kan bala. Kat adda pa kay naigan dagiti trabahador. Anya? Huh, dagiti lang na trabahador ti patayam. Agsaga na kagabat. Madamdamalaeng at dapapanan tayo. Ngabat dapay damagaking ka. Asino kada Bruno kan kabalero tinamnamaam anang samsam kadagiti armas kan bala? Senyorito. Sumungbat ka! Urayim ka di pay akong takugtaran ka manan itinagtugawam? Saan ko ang masinuno? No asino at talaga dagiti karangrangat mi, senyorito.
No ti kabalyero, wenno ti grupo ni Bruno, tinangitaray kadagiti armas ken bala. Basta tinadlaw ko, nagpwesto dagiti kinaranget mi iti daya ken abagatan alaod dagiti kabusor. Sana day tatiroray kasungbat. Apay akayat mo nga iliklik kanyak, no asino dagiti kakadwa ti kabalyero? Kasano may sinunuok, ket di mi nakita dagiti kabusor, senyorito. Gaputa, nasipnat. Sige, hagulbod ka laheng. Kitaem to ti mapasamak inton madamdama. Kinapudno na, tatang. Saan lang anina ng tagkabagabaw na madantanagan? At dalaki ti sagsaganaan ni Senyorito Brandon. Ita ka di ba makarik na kay ti butang? Amok na niya tagay ay-ayam iti panunod mo. At tapon na tayo manan ni Brandon akakadwa ti kabalyero. Kastamat kadagiti trabador anang raw ti rancho. Kat sinamsam tayo dagiti armas ken bala. Tatang. Kita nyo. Rup-rup. Dagiti nakakabalyaw sumungad. Dalaki di Brandon dagita. Darsem, ingka kasarita dadamyan. No, ingka pilitan. Makirang tayo. Anya, ti mapasamak iti dayta agundaway. Papagayam, di uliwayan adenggan dagiti sumarunupay apasat ti nobela anapaulwan. Kabalyero. Nobela ken isursurat ni Delfin Dumayas. Itimat direksyon, Lubimin Aquino Sr. Production Supervisions, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, isagsagot kada kayo ti #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!